Dalam video yang lepas, kita dah tengok macam mana registration assistant berfungsi untuk health related reviews melalui Prospero. Tapi kalau kita bukan dalam bidang health, dalam education contohnya, engineering, law, business, architecture, Prospero tak terima untuk bidang ni, dan inilah OSF akan masuk, Open Science Framework. Platform yang terima registration daripada semua disiplin dan bukan health sahaja. Prosesnya serupa dengan apa yang kita buat tadi untuk Prospero. Cuma platform berbeza dan ada beberapa perbezaan kecil yang kita akan nampak nanti. Sama macam Prospero tadi, kita provide title dan research gap details. Kita akan dapat 3 dokumen: complete registration, full protocol dan search strategy. Dan nota peringatan yang sama juga apply dekat sini. Full protocol dan search strategy ni bukan dokumen yang habis dekat registration ni je. 2 dokumen ni kita akan gunakan di hampir ke setiap fasa selepas ni, sampai ke manuscript generation pun nanti kita akan guna. Inilah dia srosf.online. Requirement dia hampir sama. Title, team members, institutional, affiliation. Satu lagi tambahan, dia minta kita tahu review type kita. Systematic review ke, scoping review ke, meta-analysis ke. Okey, mana satu yang kita nak buat? Okey, perhatikan info box kat sini. Psychology, education, economics, law, engineering, semua boleh masuk kat sini. Itu beza utama dengan Prospero. Prospero dia khas untuk health related field. OSF dia accept semua. Okey, boleh tick check box tu. Sama macam tadi, dokumen yang dihasilkan ni ada draft. Kita kena review dulu sebelum submit. Step seterusnya, kita akan fill in kita punya review details. Masukkan title. Alright, title dah masuk, review type, systematic review. Dan sekarang primary discipline nampak drop down tu. Ada architecture, arts and humanities, business, education, engineering dan banyak lagi. Ini satu benda yang Prospero tak ada. Prospero tak perlu kita declare disiplin sebab semua memang health. OSF dia cover pelbagai bidang, jadi dia perlukan maklumat ni. Disiplin, education, affiliation, country, Malaysia. Alright, step seterusnya, masukkan review team kita. Minimum 2 members. Sama macam Prospero, tapi kat sini ada perbezaan dia. Kalau Prospero guna istilah guarantor, OSF guna administrator. Fungsinya sama. Orang yang bertanggungjawab memastikan review kita dilengkapkan. Isi details, nama, email institutional, institution, country. Tick bibliographic contributor kalau nama orang ni kita nak muncul dalam citation. Permission, pilih read plus write. Kalau orang ni yang lead review, kita akan tick this person is the administrator. Tambah team member kedua guna butang add another team member dekat bahagian bawah ni. Step seterusnya, sistem dah generate prompt. Nampak tak kat bawah prompt tu, semua details kita dah embed. Semua dalam format JSON dan yang menarik, timeline dah auto calculate. Start date 7 hari daripada tarikh semasa. End date 6 bulan dari start. Kita tak perlu fikir timeline, sistem dah setkan siap-siap untuk kita. Okey, copy prompt tu. Buka new chat dalam AI chatbot kita dan pilih thinking model. Paste. Klik send.
Maka terhasillah registration guideline untuk OSF. Okay, klik download. Okay, kembali kepada web app, generate protocol dan search strategy prompt. Nampak warning kuning tu sama macam Prospero, sambung je dalam chat yang sama. Jangan buka chat yang baru. Prompt ni generate 2 dokumen sekaligus. Full protocol yang ikut disiplin appropriate guideline dan complete search strategy. Perhatikan satu benda ni, untuk Prospero, full protocol comply dengan Prisma. Untuk OSF, dia ikut disiplin appropriate guideline. Sebab OSF cover pelbagai bidang. Protokol format dia lebih fleksibel tapi tetap komprehensif. Balik ke AI chatbot yang sama dan paste prompt kedua. Konsistensi antara 3 dokumen ni sangat kritikal. Title, research question, eligibility criteria semuanya kena sama. Kalau ada mismatch, reviewer akan perasan. Dua dokumen dah pun siap. Full protocol dan search strategy. Kedua-dua fully align dengan OSF registration guideline tadi. Okay, download kedua-duanya. Tiga dokumen total sekarang. OSF registration guideline, full protocol, search strategy, semua konsisten, semuanya dari konteks yang sama. Sekarang kita bawa dokumen-dokumen ni ke osf.io. Kalau belum ada account, boleh sign up dulu. Lepas login, pergi ke My OSF dan klik My Registration. Kalau pertama kali, page ni kosong, boleh klik di Add Registration. Ada dua soalan yang kita jawab kat sini. Step 1, Add Existing OSF Project, pilih No. Step yang kedua, jenis registration, pilih Generalized Systematic Review Registration daripada drop down. Klik Create Draft.
Ini bahagian yang straightforward tapi paling memakan masa. Kita buka OSF Registration Guideline dokumen sebelah dan OSF sebelah. Nampak split view tu? Word document kat kiri, OSF form belah kanan. Setiap field dalam OSF ada matching content dalam dokumen kita. Dokumen ni ada 45 page, komprehensif. Setiap field yang dia minta ada jawapannya. Kita tak perlu fikir daripada kosong. Hanya ambil daripada dokumen sebelah tadi dan masukkan dalam OSF. Title, copy paste. Description, copy and paste. Okay, dekat bahagian upload file, nampak tak? Kita akan upload dua dokumen tadi, search strategy dan full protocol. Okay, upload. Ini yang membezakan registration yang kredibel dengan yang sekadar isi borang. Kita bukan je isi borang, kita lampirkan full protocol dan search strategi sekali. Reviewer akan nampak dan dia tahu kita serius. Bahagian copy paste ni prosesnya agak repetitif. Yang penting setiap field ada jawapannya dan dah ada dalam registration guideline dokumen. Tinggal refer je satu persatu.
Bila semua field dah lengkap, tekan register. Keluar dialog almost done. Ada dua option, make registration public immediately atau enter registration into embargo. Kalau jenis kita memerlukan blind peer review, pilih embargo. Jika tidak, pilih public immediately. Okey, peringatan penting kat sini, registration ni tak boleh dipadam, tapi boleh withdraw. Jadi pastikan semua konten betul sebelum submit. Okey, siap. Registration dah submit dan tengah archiving. Nampak? Title kita dah ada, contributor dah tersenarai, description lengkap ikut framework yang kita tetapkan. Registration type, generalized, systematic review registration. Ini public record sekarang. Siapa pun boleh nampak yang kita dah register systematic review ni pada tarikh tersebut. Siap ada timestamp. Ini bukti yang kita plan dulu sebelum execute. 2 section registration dah pun selesai. Prospero untuk help, OSF untuk non-help. Hasilnya sama, 3 dokumen ni penting. Registration guideline as reference untuk kita isi form registration. Full protocol, dokumen panduan utama yang akan ikut kita sampai manuscript generation. Dan search strategy dengan search string untuk setiap database. Dan yang paling penting, kita dah siap register dah study kita. Topik kita dah didaftarkan, orang lain nak buat topik yang sama. Diorang kena check dan nampak yang kita dah register. Sekarang kita dah search string, tapi search string ni kita belum test lagi. Mungkin terlalu broad, mungkin terlalu narrow, mungkin ada error, kita pun tak tahu. Seterusnya, kita akan bawa search strategy dokumen ni ke search string optimizer. Kita akan test search string tu dekat Scopus. Tengok berapa record dihasilkan dan kalau perlu kita akan optimize dan dapat nombor yang reasonable. Alright, see you in the next video.